Om Swastiastu. Aingge, suksema untuk galah sana sampun kapai sering padewakan titiang. Uningaya wastan titiang Madi Endi Aryawan saking program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 5. Ring rahanane mangkin titiang jadi nyerita yang cerpen utawi saku bawa membahasa Bali sane mamurde iblog nganten ajak bangke. Ada tuturan satu anak madan iblog. Keginane iblog awai tuah medar ken melalui dogen. Sedek dina anu iblog melali-lali ke desa ani elen. Ditu lantas iblog napukin semua ani linggah pisan. Nah, di tengah semani itu iblog lantas napok anak loh ani kelewat jegek dor memparas ka didedari. Itu lantas iblog ngomong kapining anak iblog itu. Loh, iloh nyak dari kunani canggih. Wai masih iblog nanti yang munyi boleh anak iblog itu. Kita masih anak iblog itu mandap dogen sing ada saut nih. Itu lantas iblog makena. Yang kini, iya nyak aja icang. Jani kan kegandong dan kejar boleh. Sambil ngerangkang gitu, iblog lantas ngandong anaknya lonto, abah nemuleh ne tur jelepang ke kamar ne. Di subane gitu, lantas iblog pesu tur moran teken meme ne. Meme, icang marah-marah me, ajak anak lo ngani juga pesan mulai. Itu lantas sautin teken meme ne. Anak lo mandi jajan itu. Entu apa di kamar nih? Dengar lu dilokin ame nak nulek-lekan ya. Di subane ngomong gitu, iblog lantas nyemak nasi lakar bang kurenane. Neken di kamar nih, iblog ngomong ngejak kurenane. Loh, bangun malu, suar malu mutu meten, madar malu ini bekejebak nasi ngajak beli. Wai bisa iblog ganti yang nyuling anak elon tuh. Anak elon tuh gitu masih pusing ada saut nih, pusing masih bangun. Itu lantas iblog makena. Yang kurnani canggih tuh mesin kayaknya sunjuari. Melah jani dewek pesu pang pedidina merah. Itu lantas iblog ngejang nasi itu di samping kurnani. Tur iya pesu uling kamari itu. Konden wai iblog pesu uling kamari itu. Saget pesriak nyong teke ngamah nasi teken bini itu. Buin nyanane lokine lantas kurangane teken iblog. Itu lantas iblog makasiap napukin nasi ani subuh maure. Tur B ani subuh telah. Itu lantas iblog ngoran teken memene. Tur sambilang iya pesu ngalih memene. Meme. Kurna nicangnya sebanyak madar me. Buina itu sing teman teken nasi. Bebena dan kelahangu me. Sambilang ngerangkang gitu. Lantas iblog nyemak B apinggan lakar bang kurnane. Nyanane wen lokina kurnane teken iblog dapat tange masih bini itu sebutlah. Nah itu iblog merasa kendel pesan teken kurnane kadene kurnane anilah bini itu. Kita dogen sesai-sai iblog ngabang kurnane B di subane iblog megedi pestria lantas nyungi teke ngamah bini itu. Ulian rasa tresnane iblog kliwat teken kurnane. Duga masih mana iblog sewai-wai tuah ngabang kurnane B ke kamarne. Makelo anak elo ento ngangsan berat tur bone bengu pisang. Itu lantas nemene iblog makena. Itu sing kain pesu-pesu mantuni canggih nah. Jadi kal coba ke dilokin malu.
Di subanek itu lantas memene iblog majelap ke kamare. Itu lantas memene iblog makesiap. Nempukin bangki ane subuh berat, tur bone bengu pisan. Itu lantas memene iblog mengalang pasu ngalih iblog. Bro, ngujang cai ngejangan mati di kamare. Saudene lantas tekan iblog. Muda memang orang pernah necange mati me. Itu lantas memene iblog ngomong. Tur kedenge iblog apana ke kamare. Ento toleh. Subuh berak tur bone bengu pesan. Itu lantas iblog takon teken memene. Meme, anaknya mati ento bengu bone meong. Saudene lantas teken memene. Aho, bone bengu tur awakne nyem. Lantas iblog metakon teken memene. Mon kenang jani tome. Saudene lantas teken memene. Sau pentu, kutang ke simere. Sambil ngerangkang gitu, lantas anak lo ento saupu teken memene iblog tur kutange ke simere. Iblog nengel dogen, tusingnya nulungin memene. Di subane memene suut ngutang anak lo ento, itu lantas ia mulai. Nanging memene iblog konen kaya, buine awakne bengu uyak bangki. Itu lantas iblog ngomong teken memene. Meme, udah bon meme ni bengu me. Apa ke meme sudah mati nih? Maka siap meme nih, saudene masih menjadi meme no hidup, meme kurang mati. Konden pegat menyen meme nih. Sakit subuh berorote meme nih abana kesimeri. Itu lantas meme nih iblog krait ngidih tulung, nanging pusing masih ruang teken iblog. Di subane dekat simeri, itu lantas memene iblog celempung. Payu masih memene iblog mati. Kacarite njani iblog hidup berdidina. Pusing ada nya kanang lan bas keliwat layah basangne lantas iya kapakan meli ubi kesile gatep niwah sanilianan ane sarwa mudah-mudah. Di subane basane betek lantas ia mulai nujuang pesan ia bangun tur ngentut tur bone bengu pesan lantas ia mekena idewek mati subuh jani konden idewek hidup subuh mati sambil ngomong gitu lantas ia melayu ke semeri tur entu ngange ibane kesemeri entu payu masih iblog mati. Ainge suksema niki untuk idanane sarang sami sanes sampun miar sayang titiang satwe yeneng wenten atur titiang utawi paripolah titiang sani tan manut ring arsik idanane sarang sami tiang nunas gengrengge sinampur titiang puput antuk para mesanti. Om Santi.